Einer beim Schir in Nebrak, אמר בצטיר, גורה גוי בן אינגמן, חושי ואינגמן. גורה חושי ואינגמן. נבח בטיפל, מסמן צער גידל בנם, תאזין השפיטול, נבח, תאזין השפיטול, דף הרפיה, זין ואומר הרפיה שלהם, האנגל דף אמר הרפיה שלהם. תאתי גורה חושי ואינגמן. בקיצר, der Doktor hat ihm gesagt, vor 2 Wochen ist er, sagt ihm der Doktor, es hat nicht mazlieren gewesen, der Tippult nicht mazlieren gewesen. Der Therapist hat nicht mazlieren gewesen. Sagt ihm der Doktor, wir können nicht reden kavent, wir können nicht reden kavent. אפשר להזיז קירוס. אפשר להזיז קירוס. hat ihm gemein gesagt, hat mir gesagt, also hat ihm gesagt, wir können ja auch reden wend. Der Gemur gesagt, beim Davenen, שלא יעידו בו חויצץ בינוי לבין הקיר, שנאמר, ויעשר חזקיהו יפונוב אל הקיר. Was sagst du da wenn הקיר? Mit der Babasen beim Davenen kannst du reden wend tocht. Kannst du reden wend tocht beim Davenen. Ziege mit Nemese. Weil ihr bei sich steht, Rashi sagt das in Eichu. Rashi sagt, zu viel Maim, da Pusik in Eichu, zu viel Maim al Roishi und Marti, נגזורתי, קורוסי שמחו השם מבויר תחתיוס. זאת רש"י הזוי, שבזמן שבו אודם במים עד מוסנוב נורמל, המנש קים עד מוסנוב במים, עדיין יש תקווה, ידוע תקווה. אבל אם צופי מים על רוי שוי, שהרי בדבר איך אין קרפה זה אומר, אוף דו תקווה, זה שנשתו וסיתן. נו שמע ישראל נשם אלוקים, וזה כסת הרחת, נו? אבל אני עיני עושה כאן, אלא קורוסי שמחו השם מבויר תחתיוס, בין זך נשמייש, אפילו מצופי מים על רוי שוי, weiß mit תפילה ילחירים ואין תוכת. Alles kannst du mitfühlen. Alles. Aber mit Abend. Gedauert. Alle Daven. Ich weiß, der Chidu sucht auf Haus, hier wird so, mit Tfilas Aminche. Weil Aminche gewinnt der erste Tfila bei dem Rischen, aber schaffen wir werden bei Schushishis. Schushishis. Der erste Tfila bei sich gewinnt, Schachis, das ist nicht gedauert. Ich will damit, es gibt Millionen noch Schachis, ein das Lego. Hier gibt es Schushishis, was schaffen wir, sind der erste Tfila Aminche, ja? Ich meine, ich meine, der Pfarrer Jehudem so für das Aminchet. So ist der Gedanke. Ein ständiges Tingelkill ist der erste Damm. Ich meine, Jehudem so. Es ist der erste Killer, nicht ein Damm. 3 Mal noch schneller. Oh, andere Buschen Damm. Ich bin noch gedammt. Amare warum? Nachten zu ein. Ich weiß, der Masse genau, Kleusenburger. Einmal kommt zum Shaliad und Shel Rosh. Weißt du nicht? galt nem Shaliad, ging mit dem Shaliad und Shel Rosh. Er tut im Kleusenburger, was rot, ist eine schwere Schale. Er tut seine erste Schale, Kleusenburger Shaliad. Der erste Schale. Er hat mir gesagt, ich weiß nicht, ich halt noch da, wenn ich rausgeht in der Shel Rosh. Ich halt fahren da, wenn ich noch mit dem Shaliad jetzt. Der Kleusenburger hat ihm gesagt, ich weiß auch nicht, wie die alles, so ein bisschen klar darfst du wieder.